Lesbela University of Agriculture, Water and Marine Sciences Sports Complex Food Gala Barjam Tare Bita Idargata Dutai Department Hava Idga Gala Vargani Stall Jatar University Vice Chancellor Professor Dr. Abdul Malik Tarina Deputy Commissioner Lesbela Hamraya Food Gala Iftitah Kuta Vice Chancellor Professor Dr. Abdul Malik Tarina Gushtar کہ وانگزانگ چیستو ایرانی ہمرائی یونیورسٹیا ایدگا چیستو ایر کنگ ہم ہشتری لیسبیلا یونیورسٹی آف ایگریکلچر واٹر اینڈ میرین سائنسز اسپورٹس کمپلیکس فوڈ گالا برجم دار بتا ایدرگتا جتائی ڈپارٹمنٹ ہوا ایدگا گلا ورگانی سٹال جتر یونیورسٹی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبدالمالک ترینا ڈپٹی کمشنر لیسبیلا ہمرائی فوڈ گالا افتتاح کتا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبدالمالک ترین گشتر کہ وانگزانگ چیستو ایرانی ہمرائی یونیورسٹیا ایدگا چیستو ایر کنگ ہم ہشتری